салому дуруд ҳамватанони азиз, тамошобинони муҳтарам. Умедворам ки ҳама каса сеҳату саломат ҳастем. Муаззама Қодирова ҳастам. имрӯз ман мехоҳам муддати кӯтоҳ камтар бошад бо ҳам ба шумо як-ду маълумот расонам. зеро маро водор намуд як наворе ки имрӯз ман тамошо кардам аз тариқи дар фейсбук буд, маро маҷбур кард ки навор кунам. гарчанде ки ман дар ягон мавзӯъ ягон омодагӣ дидагӣ набудам, ягон мавзӯъро барои шумо пешниҳод кардан имрӯз омода набудам, лекин ба ҳар ҳол хостам оиди ҳамин масъала камтар ба шумо равшанӣ намоям. дар аввал мехостам ба шумо муроҷиат кунам ки ба канал обуна шавед, боз нашр намоед ва тугмачаи лайк ё дизлайк монданро фаромӯш накунед. Ман дида истодам ки рӯзҳои охир ба ҷои он ки тамошобинон биёянд, кам шуда истоданд. Шояд ки инам яке аз сабабҳои ин он бошад ки нафароне ки мумкин дар Русия қарор доштанд, иқомат доштанд ва шояд ки ба Тоҷикистон сафар карда бошанд, каналро тарк карданд. аз ягон чи хавотир шуда бошанд, яке хатар эҳсос карда бошанд, намефаҳмам. Гарчанде ки ин канал канали ҳуқуқӣ ва сиёсӣ ҳаст, инчунин ҳуқуқ ва сиёсат ин ҳарду қариб як ҳастанд. барои ҳамин мо метавонем ҳам оиди ҳуқуқ суҳбат кунем, ягон маълумоти ҳам оиди сиёсате ки агар зарур донам метавонем суҳбат кунем ва баррасӣ намоем дар ин канал, дар ин барномаҳо, дар барномае ки омода месозем. хуб, рӯзҳои охир, вақтҳои охир бисёр наворҳо паҳн шуда истодаанд аз тарафи занҳо, аз тарафи мардуми тоҷики мо. дар дигар ҷоҳо ҳам ҳаст албатта, лекин наворҳо паҳн шуда истодаанд. ин боиси нигаронкунанда аст. ҳозир ман аввал ба шумо нишон медиҳам як занро. тамошо карда истодаем. میدونستم که من می مقصد شوی من میبرم، من خیلی عذاب میکشم، خیلی در کوارتیرایم. من فکر میکردم رنگشون شوی من من زندگیم خوب میشه، این ایگو در کم بیچاره نمیشون، این ایش گوره ده. حاضر دقیقه این کمتر پیشتر میگذارونیم. کسی دروغ شیطانی میکنه، همه صاحبی چیز میشوه، همه صاحبی زندگی خوب میشوه. دیدن ای سعید اون دخترک دو بیرومد بود، گفتم یکم جا خونه و برکه کنیه قولی شویه اصلا ریزه شویه فهمت کنن میرم میکنم. زدکک زنگ بزد اگم بکرم نه میتاج رفتم گفت که بیام بشو خونه من رفتم خیلی دیدم زدکی خیلی پوی خیلی دوره هم بچه شرانج ساعت بایزه نمیشه رایتی خونه بخونه برد ماما دیدکه بیام توی میگو دکرم چیز دارم بخونه بام برم بسه قاکلی وزاده برم حاضر دست گرمک شی کم کم نشون میدهیم. این نواری که همه روز پهن شد، همه روز من دیدم، شاید ممکن یک دو روز بیشتر باشد، به فکرم همه روز پهن شده است. این زن مادر واقعا هم در شرایط خیلی تنگ قرار دارد. از سخنهای خود که گفته ایستاده است، 3 فرزند دارد، از روی گفته شوهرش گذشته است، لیکن از سبب که فرزندش معده کار کرده نمیتواند من دستتنگی کشیده است. در حالت خیلی تنگ قرار دارد. چون این نوارها رو ما بسیار پیگیری کرده بودیم، بسیار دیده بودیم در اینترنت ها،
بسیار پنج شده میستم مشاهده کرده میستم من به یک چه حیران میشوم در حقیقت شرایط در تاجیکستان خیلی مشکل است و چنین نفران مثل همین زن که عین حال نوار پخش کرد نمیدونم چند نفر باشد خیلی بسیارند شمارشان را گفته نمیتونم که خیلی چند نفر اینا هستند واقعا هم چنین نفران خیلی بسیارند و خود زن باشد خود مرد باشد نوبسته از این پیر است جوان است نوبسته از این شرایط در تاجیکستان واقعا هم نگران کننده است و مشکل است در دیگر دولت ها هم البته هستند سطح کمبغلی در دیگر جا هستند لیکن تا اون درجه که در تاجیکستان و هست که یک سه چهار نفر دیگر دولت هایی که افریقا باشد سه چهار دولت های عین افغانستان در چنین وضعیت قرار دارد مردمش واقعا هم کمبغل است و مراجعت به مردم میکنند که دستیاری دراز کنند کمک کنند اون نفرانی که امکانیت دارند به چنین نفران کمک کنند خب دستگیری کردن کمک کردن این خوب است کسی میتواند البته دستگیری نماید حتی اگر همسایت که کمبغل باشد باید دستگیری کرد به یک کوسه اوقات تو همون حق دارد لیکن یک چی دیگر هست میخواستم من همین یک چی دیگر رو به مردم تاجیکی سربلندمون میگوییم ما استخور میکنیم که من از تاجیک هستم و مردم تاجیک میخوام رسونم اون نفرانی که البته که پیگیری میکنن من پیشتر هم در یک نواری گفته گذاشته بودم اویدی که علمین بود و دیگر من همین حقوق رو گفته گذاشته بودم یعنی شهروندان ما حقوق دارند و بسیار چیز حقوق دارند از روی قانون از روی کودکس هایی که آمده است و بسیار چیز حقوق دارند لیکن متاسفانه از حقوقهای خود خبردار نیستند اکثریت از حقوقهای خود خبردار نیستند و طلب کردن نمیتوانند و نمیتر بعد مراجعت میکنند در رسانه‌ها پخش میشود کسی اون میدن همینطور قرض میگیرد از بانک قرض میگیرن گفته است این زن یعنی که قرض بانکش رو دیداد پس اون میتیان مردم جمع میکنن باز از بانک قرض میگیرند باز از مردم طلب میکنن مشکل است و نافهم است خب بینندگان محترم هر یک شخص کمبیزایت باشد حقوق دارد که از دولت طلب نماید که کمک کنند مخصوصا اون زنهایی که شوهرشون پرتفته رفته است تنها موندن زنهای تنها یا این شوهرشون وفات کرده است اونها بیشتر حقوق دارند اونها بیشتر امتیازها دارند میتوانند از همون امتیازهای خود استفاده برند همین زن که 3 فرزند دارد میتواند مراجعت کند به حکومت به جماعت به سبیس مراجعت کند عریضه پیشنهاد کند که به هر یک فرزند این همین عموما نه تنها این زن هر یک فرزند نوبالغ میتواند پیسه گیرد مبلغ گیرد جدا کرده می شود تا همین سال گذشته تا 12 ساله فرزند برای نوبالغ تا 12 ساله باشد 58 سومانی بود امسال که باز زیاد شد باز زیادتر شده است و هر یک نفر میتواند دهد این نوبسته از اون که دارو هست یا اینکه کمبغل است یا بوی است میتونید مراجعت کنین این حتمی است باید چطوری که در دیگر دولت ها در روسیه است در اروپا است در دیگر دولت ها به هر یک فرزند نوبالغ مبلغ جدا کرده می شود مثلا در دولت های اروپا در دولتی که من استقامت میکنم 500 پلوس میگن از 500 زیاد پول جدا که وابسته با از سن و سالشون جمع کرده می شود اگر خردتر باشد مبلغ زیادتر جدا کرده می شود کمتر باشد باز به همون در تاجیکستان هم چنین هست لیکن مردم ما از این امتیازهای خود استفاده برده نمیتونن طلب نمیکنن برای کمبیزایتیش میتوند به مراجعت کنن مبلغ جدا کرده می شود برای مادرش برای اون که کار نمیکند بیکار هست به شغل اهالی میتوانیم مراجعت کنیم از اونجا بهشون کمک میکنن حکومت بسیار تشکیلات های
ки кӯмак мекунанд боварӣ дорам ҳоло ҳаст дар Тоҷикистон шояд дасти ёрӣ дароз кунанд. Барои нафароне ки ноболиғ фарзанд доранд, барои онҳо ҷудо карда мешавад. То синни 18 сола маблағҳо ҷудо карда мешавад. Ширпулӣ ҷудо карда мешавад. лекин ман ба ҳамин зан навистам, ман гуфтам ту муроҷиат кардӣ ба ягон ҳукумат, ба ягон ҷо муроҷиат кардӣ? гуфт ман муроҷиат кардам, лекин дар он ҷо ба ман ҷавоби рад доданд. аз сабаби он ки ман бо шавҳарам ЗАГС надоштам. намедонам то чӣ миқдор дуруст аст ҷавоби ин зан, лекин ҷавоби қаноатбахш набуд, боварикунанда набуд. ман гуфтам ҷавоби боварикунанда чунин шуда наметавонад ки барои шавҳар надоштанат аз кӯмак ҳукумат рад кунад. дар ин ҳолатҳо шавҳар доштан надоштан ё ки бешавҳар таваллуд кардан ягон вобастагӣ надорад, ягон монеагӣ проблема набояд шавад дар ин масъала. шавҳар доштани ин зан ё ин ки дигар нафар агар ки бо шавҳар надошта бошад, бо имтиёзҳои бештар дорад, яъне ки маблағ бисёртар ҷудо карда мешавад. лекин ин зан чунин ҷавоб дод. намедонам ба кадом гап бовар кунам. ба гапи ҳамин зан гиря карда истодааст. воқеан ҳам гиря нола, шароиташ танг аст. лекин ба саволи ман чунин ҷавоб дод ки яъне ки ӯ шавҳар надоштааст, ба ӯ ҷавоби рад кардам аз кӯмак барои фарзандаш. нафақа гуфт ҳамин зан. чӣ хеле ки гуфт, ман гуфта истодаам гапҳои худашро. нафақа барои чӣ? Барое ки шавҳараш мурд. ин метавонад, агар ки шавҳараш дар ягон ҷо кор мекард, метавонад ки ба суд муроҷиат кунад, падарашро муайян кунад, метавонад аз ҷои кораш нафақа гирад барои фарзандаш. ҷудо чунин имтиёзҳо ҳам зеро мавҷуд аст дар Тоҷикистон. қонунгузор пешбинӣ кардааст. лекин мутаассифона ҳаминро мехостам ман ба шумо гӯям ки аз ҳуқуқҳои худ истифода баред, муроҷиат кунед, талаб кунед. ба фикрам айни ҳол муроҷиат кунед, баъдан ки муроҷиататон нашуд, талаб карданро ёд гиред. ҳуқуқҳои худро хабардор бошед. барои он ки аз ҳуқуқҳои худ шумо хабардор бошед, бештар чунин барномаҳоро тамошо кунед. барномаҳои ҳуқуқиро тамошо кунед. аз шумо ягон кас ягон сум намепурсад ки шумо пул тен, мо ба шумо маслиҳатем. ин маслиҳатҳои бепул гуфта истодам. лекин мутаассифона аз маслиҳати бепул ҳам айни ҳол гурехта истодам. яъне ба мардуми мо ман медонистам ба мардуми мо ҳуқуқҳоаш дар кор нест. қонун чӣ тавре ки медонем дар рӯи китоб монда истодааст, шояд дилгир шуда бошанд, дилхунук шуда бошанд, чунки қонунҳо аксарият дар рӯи китоб монда истодааст. қонун ҳаст, қонунҳои хуб дорем мо воқеан ҳам, лекин иҷроиш нест. ҳамон қонун на барои ҳар нафар татбиқ карда мешавад. мутаассифона чунин ҳаст. шояд мардуми мо дар ҳақиқат ҳам дилгир шуда бошанд. фаҳмидан ҳам мумкин аст. барои ҳамин намехоҳам, гурехта истодам. хуб, нагурезен мардум, натарсен, тамошо кунен. вақт пайдо карда, фурсат пайдо карда ба шумо барномаҳо пешниҳод менамоям. шахсан ман менамоям. дигар барномаҳо ҳаст. тамошо кунен, аз ҳуқуқҳои худ хабардор бошед, аз сиёсати давлат хабардор бошед. кам бошад ҳам суҳбат кунен. фикри худро баён кардан, барои баён кардан омӯхта шавед. натарсен аз баён кардани фикри худ. яъне ки давлати мо давлати демократия ҳаст, дунявӣ демократия ҳаст, дар кавичка бошад ҳам ҳаст. яъне ки ҳар кас озодона баён кардани фикри худро дорад, гарчанде ки мо дигарчиҳоро мушоҳида карда истодаем. он нафароне ки аз фикри худ баён карда истодаанд, паси панҷара равон карда истодаанд. аксаран мутаассифона чунин ҳам шуда истодааст. лекин ба ҳар ҳол инҷо бо мехостам оиди парвандаи чоршанбеев ки айни ҳол рафта истодааст ва натиҷааш маълум аст натиҷааш чӣ мешавад. ин нафарро ки аз
Русия овардан, парванда оғыз кардан нисбаташ. Барои чӣ? Барои он ки вай байрақ бардошт, ӯ ифротгар ҳаст, экстремист ҳаст, барои вайрон кардани сохти конститутсионӣ. Чӣ тавр ин нафар сохти конститутсиониро вайрон кардани буд? Ман худ хайронам. Бо чӣ? Бо ҳамин як беақлӣ карда бошад, шояд гуфта бошад ки ман тоҷик нестам, бо байрақ. Лекин ҳамин инсон инсони варзишгар буд. Дар чанд ҷоҳо, дар чанд чемпионатҳо, мусоҳибаҳо байрақи Тоҷикистонро ҳам бардоштагӣ буд. Новобаста аз ин ки аст чӣ аст, лекин гирифтан парвандаашро оғоз кардан. Инро бубинем ки айни ҳол парвандаи ӯ бо вайрон кардани қонуни кодекси мурофиавӣ дар паси дарҳои баста, яъне ки дар СИЗО гузаронда истодааст. Чӣ сабаб аст? Гар гуфта истоданд ки хештаворош иҷозат медиҳанд, ворид мешаванд, иҷозат медиҳанд, медоранд, лекин маҳдуд карда мешаванд. На ҳама. Рӯзноманигоро даромада наметавонанд. ворид шуда наметавонанд. Касе ки мехоҳад, агар ки суди ошкор бошад, суди озод бошад, ҳар нафар метавонад иштирок кунад даромада. Лекин инро бубинем ки дар СИЗО имконият нест, маҳдуд карда шудааст. Дар онҷо чӣ сабаб? Коронавирус аст. аз кадом сабаб ин нафарро шумо пусти дарҳои баста мурофиаашро дида баромада истодаем? ин поймол кардани қонун нест? Дар куҷо адолати судӣ? аз кадом адолати судӣ ҳарф мезанем? баъзе нафарон баромада мегӯянд ки мо давлати ҳуқуқбунёд дорем, давлати мо тинҷ аст, обод аст, ҳамаш хуб аст, биноҳои бисёр ошёна дорем, гулу гулзор аст. хуб, хуб аст, мепазирем. лекин дар ин давлати ҳуқуқбунёд суди одилона дар куҷост? инсофро дар куҷо монданд? Нест. дар китоби кодекси мурофиа омадааст, дар китобҳои қонунҳо омадааст, китобҳои қонун омадааст, лекин иҷроиш нест. ҷавоб як аст. парванда пур аз хатогӣ аст, далели кофӣ надорад. бинобар ҳамин аз тарс ки расонавӣ мешавад, паси дарҳои панҷара, паси дарҳои баста гузаронда истодаанд, мисли дигар парвандаҳо. парвандаи чоршанбе, аз ин суд ягон чи интизор шудан мумкин нест. суди одилона намешавад. ин ба ҳама маълум аст. нисбати ин шахс чоршанбеев новобаста он варзишгар буд, ки буд набуд, ҳукм мебаранд, ҷазо медиҳанд. ҷазои сангин натиҳанд, хуб аст. инаш инсофам надоранд. судяҳои мо инсофам надоранд. кам ҳастанд албатта. ман кор кардам ҳамроҳи судяҳое ки дар ҳақиқат раҳмдил ҳастанд, инсоф ҳастанд, лекин барои илоҷ надоранд. маҷбур мекунанд ки буроранд ҳукме ки чӣ хеле мехоҳад. аз боло мегӯянд, аз боло ба мо фармон шудааст, барои ҳамин мо бояд ҳамин ҳукмро бурорем. чунин ҳам ҳаст. мутаассифона. хуб, мебинем, интизор мешавем. пас аз ин шикоят мешавад, шикояти кассатсионӣ мекунанд, ин ҳам бенатиҷа мемонад. чунки дар Тоҷикистон, дар умуман дар таҷриба дар Тоҷикистон ҳукми ҳамун якум зина ба ҳисоб гирифта мешавад. ва хеле кам аст ки дар кассатсионӣ, дар шикояти кассатсионӣ, яъне ки ҳукмро тағйир диҳанд. ин хеле ва хеле кам аст ва ҳамин тавр намешавад. дар он ҷо ҳам фасод ҳаст. то он даме ки маблағи калон надодӣ, ягон чиз тағйир намешавад. ҳукумат ақаллан 1 сол 2 сол кам карда намешавад. дар ҳамон ҷо ҳам пул медиҳӣ, пули хеле хуб медиҳӣ, пас он шояд ягон сол кам кунанд, тағйир диҳанд. то надодӣ, ягон кор карда намешавад. ана ин аст суди одилона. худ қиёс кунем. чӣ тавр суди одилона дорем мо? ман мутмаин ҳастам ки дар ҳамин парвандаи чоршанбеев ҳам низ чунин мешавад. инро интизор ҳастем. хуб,
دوستان من میخواستم در همینجا با یک چیزی رو قطع کنم. در برنامه گذشته من اشتباه کردم. محمد باقی رو من باید میگفتم که در جایش امرالدین علوتشویف رو گفتم. معذرت میپرسم. البته میشود در آدمی خسته بودم، شاید خطا کردم که لیکن شخصیت دیگر بود. اویدی نسبت دیگر شخصیت صحبت کردم، لیکن نامش رو فقط همین که اسمش رو خطا کردم. حالا اینکه در من ژورنالیست نیستم، برای من شاید بخشنده است. کورس ژورنالیستی رو تمام نکردم. باید این کار رو ژورنالیستانی که ما هستن همونها میکردن، لیکن امروز ما وظیفه ژورنالیستی رو هم گرفتیم کم کم. البته در یوتیوب کانال ها خالی شده است. بسیار نفران نوار نمیکنن، زیرا در روسیه اکثر بیننده ها از روسیه بودن. در روسیه تماشابینان کم هست و یکی از سبب هایش هم همین هست که یوتیوب ریکلام نداده است. شاید چی باشد. خیلی خوب، این مسئله رو میمونیم یک طرف. یعنی حالا فرصت هست که مردم بیشتر برنامه کنن، تماشا میکنن. به کسی ضرور هست، ضرور شما را تماشا میکنن، میبینن، به خود چیزی در کار رو میگیرن. آخری وقتا به یوتیوب حتی وقتا ساعت چی کرده نمیشد، نداشتیم، برآمده نمیتونستیم. هر روز بند بود، هر ساعت بند بود. همیشه هم چنین وقتا هم شده گذشته بود. حالا میبینم یک دو هفته اخیر تماما یوتیوب خالی شده است. به حضور میتونید صحبت کنین. خب تماشابینان عزیز، در همینجا من صحبت دراز نمیکنم. خیلی کرده بودم که یک 10 دقیقه حرف میزنم، لیکن خیلی شد، 10 دقیقه زیاد شد. امیدوارم که اون مسئله که من به شما دادم یکون فایده میبرد، برای خود میگیرین، یکون منفعت میگیرین. ابونه شدن رو از خاطر نبرید. ابونه شدن، لایک موندن معقول است، نامعقول است. لایک موندن نگریزین، فقط که نگریزین. شما گریخته ایستادین، این حال نگریزین، نترسین. مهمش نترسین. ترس خیلی چیزی بد است. خب در همینجا با شما خیر منظور میکنیم. تا برنامه آینده میتوانیم بیشتر انتظار نمیشیم. روز چهارشنبه رو هر فرصتی که شد میتوانم همراه شما صحبت کنم و فکر و عقیده شما رو هم کم کم گیریم. حالا که جنگ شده ایستاده است در روسیه اوکراین، مردم تمام جهان توجه دارند به این جنگ. برای همین برنامه ها هم کمتر شده ایستاده است. شاید یکی از سبب هایش همین باشه. راستگم به دل مردم نمیگنجد. همه توجه برای همین جنگ روسیه. الهی جنگ خاتمه یابد. یگان کس من شخصا طرفدار جنگ نیستم. خونریزی نشود، جنگ نشود. نوبسته در اوکراین است، روسیه است، تاجیکستان، آفریقا، کجایی که نباشد جنگ نشود. جنگ تاثیرش میرسد، تاثیرش رسیده ایستاده است. به تاجیکستان نیز رسیده ایستاده است. عین حال همه چی قیمت شده ایستاده است. موادهای خوراکی قیمت شده ایستاده است. مردم بیکار مانده ایستادند. تاثیر جنگ به تمام جهان رسیده ایستاده است، نه تنها به روسیه اوکراین، به تمام جهان. بیشتر به اون دولت هایی که از روسیه وابستگی داشتند، یعنی که دولت های پس از شوروی، آسیای میانه و دیگر دولت ها، بیشتر ضررش به اونها رسیده ایستاده است. این چنین به تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان ضرر بسیار است. برای همین نمیخواهم جنگ شود. من اینجا گفته نیستم که روسیه حق است یا اینکه اوکراین حق است. من تنها پیگیری کرده ایستادم. اگر گوش کنی به اون نوارهایی که پخش شده ایستادن، در یک جایش گوش میکنی اوکراین حق است، یعنی که در دیگه جا گوش میکنی روسیه حق است. فهمیدنش خیلی دشوار است. فقط من بر ضد اون هستم که به خانه من نفری با نیت جنگ آید، در دست با یراق آید. اینش نادرست است. به خانه کسی نباشد.
бо нияти ҷанг омадан ин нодуруст аст. Яъне аз ин бармеояд касе бо ҷанг омад шояд ҳамон гунаҳкор бошад. хуб худ бояд қиёс кунем, худ хулосаи худро барои дар оиди ин масъала хеле чӣ гуфтам мумкин аст, хеле мушкил аст. пайгирӣ мекунем ва тавсия медиҳем ҳам ба Русия, ҳам ба Украина ки ба ҷанг хотима монанд. хуб сеҳату саломат бошен, хонаобод бошен то вохӯри оянда. Умедворам ки рӯзҳои наздик вомехӯрем ва дар ягон мавзӯъ суҳбат мекунем ҳамроҳи шумо.